Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Samoa, I'm Jack Ty Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my passion. Wa'ualia. E au wala I se te ngā tupe mo le lumanai manuia. E mole pui puinga tau tupe o lau soifua, ma e mawhai ona tauna no atu, mo so se makua anga te whina ngalo iai. Samoa Life, le intiua mo tangata nuu o Samoa. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Pacific Finance, so mana. Ola tātou tāpua I le tu. Ki o tātou tāpua. Le tua mama nai o mātou tamai whakapau. Lau whiu lava nei tofi mātou I au tau. Wā whakapotu lo watu I nei tai au. Wā le whamoe moe le nei asu o esi whiu. Ki o mea o ngāngai tātou rui nai o mātou. E o Amen. Ole whaitawina rea whia pai ia le tu. Ole tusi whaitau ole nei asu e tu sai o whasinonga tusi whaitau masa o le pakasa. O mo mai le tana lei whamawina mātai o lau tau koe rose fu. Ole whai kumua mua e whamata mai sku mo le ono. Aura au whaitawina ni nei whai. Whāwhonga mea I nisi nei o whio pai ia le tu. A wai tusa le mālo le rangi ma le tasi matai na lausu. Tau tala ma nisi e whainga venga na le tōhini. Wa tau tala o ia mai whainga venga, le aso ma le tēnau. O nā awina ia na tōhina na tōhini. Wa mawai atu na I tūlai tōru wa na tuai o ia. O nā inoa I lea ia o isi wa tutu I malaya I leise ngā venga. Ona whai atu ai lea o ia ia te ngā tau. Nā watu ia o tō whoi le tō hini. Ai o te awatu ia te o tō se mea tusa. O toi a watu ia I le tūtono le lāna I tū lai tō, o whāpea whoi o na whai. O le toi tū la whoi o le awhiafi. Wa watu ai o ia o na loa atu ai lea ia nisi wa tutu e leise ngā venga. Ona whai atu whoi a te ngā tau. Sā le mea tau te tutu mai ai nei I asu uma, e leise ngā venga. Ua whai atu ia I a te ina tau nā atu ia o tau whoi na tau hine. Wa o le awhiafi o whai atu ai leo le I ana tau hine na nā kona kuri. Wala au ia I whai ngā venga pa matu le tau I a te ina tau. Ia hua I na mumuri, ia o I na mumua. Ua mai foi o na o ane I toi tūlara whiawhi, o te tasi ngā tu mawara te nau. O nā mai o na mumua, whātei la tau e siri la tau mea mau. A o te tasi foi o na tau ma mawara te nau. Ua maua ai la tau o na la tau mumuia I lea I matari. Whape mai.
tasi lava le tuaso na ngā rua i ngā tau nei na mungu. A wai whātu sa ina i ngā tau mai mātou wai na tina ai. I le ngā nganga mana nema o rasi. O na tane a koe leo ia i le tasi o le atau sole. E le aisa wanga le anga i ate oi. Na te le tautala ea i le te rau i le tasi. E le whaitamia e a ua na pule i a lava mea. Whapeo na mua mua o e na muri. E muri foi e na mua. Ana mia mai le tua i whaitawina na peo paia. Mai atu mawe a te ele ki ngā e.
tasi le tulai a kia whakatoa ngā kue. Nā mōna leo kua. Ka ngata wale tala whea mai le tongi malanga ngā mo. Kai tongi whape nā tātou na mo. Kua tele poi o tātou e na molango i le saki anai ka ngata nā mata mai i tāi au. Kei tai o leo o ngalo i a ngā tōu saki. Sa whai le ina la wai e tasi le te nāu i le asu. Mai tāi au e o le afiafi e tasi te nāu i le o. E se ana ko mo mai te nāu i a kakata e kātua le asu. Ai se ana. Le alofa tu noa le nā o tai ona ngā ngā. O le whaasoa le nā o tai o ngā ngā. O le whaasoa ma le tupa le tua e kusai na nā whai ngā 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 ngā. I lea whaina le kuapo le ane tenu asu. E te a mata ai. E tā ua i le kua lo ta nia o na wā au te ngā ui. O i ngā ui. E ngā kuena i whanu o mu. Awa leo na awa tai. O ina. Aolo tau whaia. Ele whaia e tangata na tongu. E whaia na tai o le honga. Ta awa le nā whaano neas. Maole se sega ngā whaitongi e kua whaitongi ngā le. Whaitongi e le tua tumu i le ofa tumu. Tu sai tangata. Te lele rofa tu noa le kua e tauge la manu, nai no tupe ma ki tongi o lo tansi mo. E le lava mai le lava pēa tātou tongi nami. Ao le tongi mautawe a mele le tua mooi, te whiwe whakai le. Nā whai tātou te ngā lue ma whamaoni ana whea. Tupe le tua o le o whea, kua tō whia i noi waka, o ia na te whaia mai ki tongi. E ia tātou whamaoni ki ngā wema o tō whia i tātou. Mua whionga i Minister Fou o tō whia, e o ne e whanau mura ni nesu. O lea o ngāla wina o ua e tūtono le nā whaasolo atu i tāua whiaki, o le mai e. O lea rawa le temi e te amata e, a o le mana onga lea o nei hou te au. Ia ngā nue me whamaoni, e tena kue tai au mo le aurori mo le afiafi o le paeima. O le mea tā ua e ukua kui ai o maus. Ma lou whamaoni e tengu a mai le. O nei mua leo e tau i matutongi e mapia e o no. Ma whamani e ina ai no gola mai le. O le tau i e le ngā o tupe a mani. A whamani ana e a wala se ese mani. Wha soa mai le kue no gola e whamaoni. Tofi minister o si o ringa i o tongi e. To tongi ai tangata e na koe whamaoni. E si maa nia e koe moro ni kuma. A wai baba ai na nue risi. A wai whao so i na ai. A wai whai te na koe o na ole te tongi. Ai ai na koe o le tangata tau fia e koe ana te ai. Whamamua le koe ana ni ngā wenga. Wale tau ringa e koe. Le atunuku ma le manu. O le ngam. E a sia pēa tātou te awe le tua i la so atua. E a sia si mai ko whape i o tātou ngātu. Le mau mai tātou o tātou ki kue le ngātu. Ia mā tāra na tāra te niu. E mai tātou te no ngātani. Sā unu. Ia e o kere ni whata o tātou. Le whai mo whia na e whaasā ngai ma le mutu a tengu. Le nau na uma koe nā tāri. Wha mahoni no nā tāri ki whāti no ma ngā ua. Le tai awa tātou kupe ma ngā wanga ma mea tātou te arai le atua. E o tongi ai no na soi whātua toa na hoko i na mai. I le lama. Le anga na tō tongi no na ola ma na tōko na masa. Ina iau tātou moro. Aole ko tongi wa tāwhea. Mai le whina wano le. Ina ia wā ngano maola taka. Tātou pese se lawa skuru. E le vei mea uma o ia isi.
you know, on that part, I take my mind, but you and my mom and two. Now, my mother and my mom, shoot of fear and my support, but near my cabinet. But the men of Samoa, I miss my mom and leave. But to take all my winner, I guess. Tayo ay whalalau, ay mai na lau kie, o i mata lau kie. Pata uai o na hoa o whanau. Taina uwheta ai mai ni na ia. Manatu ia i mātou e o tō fia ia o whanau nāga. Ina i o mātou nāga, o pēa ma whātua tua i nāga. Wai lai ka taku mai a mātou ki āga. Taina o whao tano o mātou wala. Nei mo mātou marangano. A marangano mātou se mātou sabe o tātou mā. Wao i mātou lawa o le au ngā rue le whama ono ni so tani. Le whamarangano le mātou le marangano o tō. Whamia mai nā o whio i whainā o. Whamia i nā wenga a mesi poi o tāngā wenga i nei asu. Ma le whi au o ngā rue. Whama mano ao e iai. Tau taina o whio e nei whama mo. Ina iai ku atu e whaima ni nina o rāma. Ma mātou ki tāna lea le suako Jesu o mātou riki. Mano mātou whao. Tau ia mai e le tua, e le mawai, e le unu. After ia tu le suma i whawhengai, mō e upo whora, e whape fo i tau na mō rea. Ua ale nei whamai mō e o tātou nāma. Ina e tusa e mara whaasina mana, lai ang wha, i tōras ku wha, o le whawae o ma loto to tasi o Samoa. O te tapai ma whaaloa a whaongia i sta. E whionga lau te muia a whoa ue lese wa ai o le minista o tupu. E whionga lau matia manu reko Matthew Purcell, o le minister talonga, mālanga o a mosoi fua whiwhi o tunat. A whiwai o whiwai.
after yatlo sa ilo fiong in sta ya fiu no fo ya spatele la via la via fiong in sta ya ya la tia man ya o te tapa ma falo ya tanto pese a o le sa no le fiong te taia man
tātou whakatai, ma te ina i tātou tua, e ala i tātou tauranga osi i tai au, e te iwana mea ai, lau sunga wa te tangi a skelu, mau tātou osi tauranga. Kua moni mawina fōi e le pa ia o le nei sāwinga, ai whaafonga manino le no whaari, o le rofo tūnoa i tautonga, a whionga i e Minister Kabineta ua Patinoina nei. O le mapupu e, ma le manitowe e o le mauta nei. O wale whio lau whionga i a manu o ngā ro, a le misiofu. Lau whionga i le suru o whono suto fia. Lau whionga i su parimia ma Minister Kabineta, ma Minister Langalangi. Lau whionga i whono kalai. Sui mamaki o le whono wawau whaitulai. Lau whionga i su whamsili, maari te maitai o whamsinonga, members of the diplomatic corps, whaurunga o tāna duena, a whalafu tonga anamako. O aina, o wō, maunga. Ai matua le tuu i le paia mawalunga o le nofu a whawhianai, whapea le paia o le atunuhu i o le tūlanga wharuwhi. O tātou mōri mawina le nei sāwinga aloa ia, whakamado, mō le whatautoina o whionga i Minister Kou, ua whautoina mō le Kabineta. O le whasinumanga a le whionga le atua, o ia na te tōwhia le ule, o ia fo e na te whaatontonu fo lau le ule, e tusa o le lava whingana. O te tatonu, o so le tō matau lea, ma le whaamaru si au. E whaola i nai ni whaupenga i nai ni whipa o le tau. Ma o le angal na o le nei tai au, i le pale mai, le whionga i a laungatia. Tarua na tula i mai le whainga ngā lo. Ia tanga mati whati no uma. Ma ia mapo le au au langa, ma te tātou tautua, e tui nātu mō le atu. Ma o le whatu lea, o le tautonga, o le whanau, a tau nei, peta ina tō whia le atu. Whafoi, whatini. O tuli loa ngā kuenga, mō le manuia au I hunga I Samoa. Mō alua whionga I Samoa, e mō le mau, a whionga I Minister Kabineta no mua I Malai tō whinga wha Minister. E le onu tō whinga whengu whi. Awa e natu ato ai mo whale tonu, o ta ngā ruenga mo whala potutonga ale malo. E mua o nā awhi mai ia I tātou, o Minister o lo o whito tonu I ai. O so se tuwhinga whataita. Ia mato tau, e funga mato whio le tua, lato whaia, lato. O le umoni, e le matua le sabani.
A whai e whatai ai mamatangi tonga. E pue au mau whaingata. I le whaatino ina o lo o rua pala au. O le tuala ia tepa i le tua. Taulai ia te iala lua silasila. Awa e le eisi poto. E le ai lava se ata mai. Na te mawhai aso whaingata. Wana o le tau te sili. O ia o le tua e whai wahenga. Ia o le mea lea. Ia sanga iane ai o le rangi. Sanga tulu i le poto ma le whaalinga e tautua ai si o tātou tulu. Ia maufo i le tō vai. Ma whaaparepare i tū waso tō ai le wholau. Ma ia manuia o lua tūre mai. This morning we have witnessed the swearing in of 2 new ministers. Congratulations to the Honourable Minister of Finance, Lautibuia Welese Afora-ai, and the Honourable Minister for Sports and Recreation, Laumatia Manu Ringo Pesau. It's been 25 months since the new government began serving our country. We have addressed challenges following the general, as well as steering the government through a period of transition. We give praise to the God on whom this country is founded for his enduring grace and mercy and guidance for Samoa. Our vision is to work collectively to foster social harmony, safety and freedom for all. We are committed to accomplish what we have set out in the pathway for the development of Samoa, to empower communities, build resilience, and inspire growth. It starts with us, Cabinet Ministers. Our collective responsibility is to serve our country well. As custodians of public offices, it is our duty to exercise care, fairness, and integrity in the way we conduct service delivery. It is our responsibility to respond to the needs of our people in accordance with the laws and policies of government. Above all, it is our commitment to serve Samoa with true humility and with love. God bless the new cabinet ministers and the whole of Samoa, so for me, Thank you, Honourable Prime Minister, for your address. After Yantum Sanana, to know for no fiona te te malo, tol to papa, your wine and fiona star. O te tama whalo, no sungai whawhengai, te te sounding more whaiwino in a sounding i le tatau. Ole telefona via. Tu mo mai kunga o tofia i nei asu. A bunga le nei au fia sa mo atu. Mo foi o lau whana unga i le rangi lo mangia mo lo file. Le lofo Yesu ke miso lo matu i whaola pa le maaputanga mo lo gara. E o le whaola. Amen. E iei tā whinga le ua. Ua maku i atu na runga
unga. Ia whapea fōi leo o I whatu tu loto. Pai ia maurunga o le sāminga I peona o tātou mōri mawina I nei tae. Whawhitai le tua, ia tofinga, ia e peona tātou iai, I le whātau toina, o a whionga I minister, o le kabineta, lau whionga lau tukuia, e whapea fō I lau whionga lau tiamana. Pai mā sui pāle mia mo le kabineta, o le moriantu mātou ngā whawhitai, I lau sunga I le whawhengai. Lau sunga wati, o le whawhengai ki tālangi, whausanga I sa whata. Ia, wā le awhio, waio e I malos. Ia inga sa tunu whono, e whapea fōi whāle o ngā poru ngā taniwha, mamu ia tō e sa whata. Whawhitai o leo whorwhola, ia wa vea ma whatai uanga siri, whatai uanga o le sā whalau, o a whionga I minister o whatau tōina nei. O le taro le whionga I taitai o le malo, ia sang whatungu pēr leo tu mai le tu. Ia sua pēr sua o le whaunga mai le ngānu pa ia. A wā le tala ingo tau le lei, o tātou nu, ma tātou tu mano. After yatu lau whionga I lea mano le malo, ia wāle sauninga whatau toina o whionga I minister. Tusa o whaiwai tusa mo le whawai, tu la whana whawai o tātou malo. After yatu le papara. Ia maurunga o Samoa o porpoto I le whiomai o whionga I sui le whono, sui to fia. Ia o le whanatua le tala mai o awa le whionga I whonga whatarai. Ia e whapefo I le whiomai o le o sui kumanga o le pāmene, I me fōi o le teitai o le tūngai, ia e whapea fōi le awhio mai o whaururunga, o whalaputonga, o tātou malo, pisinisi. Thank you indeed to the members of the Diplomatic Corps. Trevor, thank you very much, Your Excellencies. Thank you for joining us this morning. We are indeed privileged for your presence this morning. Yo la to fale tua no falo ia viia le tua I to fina tātou malo ia sana ia ai o tai o te tau lea le te malo ia le ngata le nā ia mo fo I o to whai pe o to whai ni tai au ina ia manuia whai o tātou kabineta mo tātou malo o nia sa mo poto I un tūlanga whanu pe ia o sa mātou tala I fo I mai ia manuia le whionga I te tai o malo whionga sui pāle mia ma kabineta ia ai malolo ina sumatu leo ia o te tāpāma le whaalolo ia minister o whatau toini nei ia tala mai au se kus tātou ata I nei ia ma le whionga I rao malo ma le whionga I le pālamia ma le tātou whawhengaina ia o tala leo mawhtanga o saunia hoi ia tātou tamawhtanga pe amaya ia manuia whi au ngā ruenga o whenga iai ma le tunu so I fuonga I manuia. Ia kua tala fōi la kono I koe o ainga Ia minister Ia o tala leo whireri koe o le tuno Whawhitai